Ćao svima ljudi, dobrodošli u moj novi video. Danas ćemo da istražimo ovu bakarnu kuću. I ovog puta sam doveo mog psa Živkicu. Taj pas je neverovatan. Proveo je sa mnom svakakve avanture dok sam ja bio u ovom tvrdokornom svetu. I tako da ja ću danas da obnovim ovu kuću s ovim ominous potionom. I pokazat ću vam čemu služi to obnavljanje. I sad ćemo mi da uđemo u tu kuću. Kako bismo ušli, naravno trebamo da se spustimo, a gledajte koliko je ovo visoko. Dobro, imam netherite armor, valjda neću umreti. Maju. Ovdje sam skoro sve istražio. Ovdje je bio spawner. Ne, ja sam ga aktivirao ponovo. Sam ja ovo istražio. Vidi ga. Vidi ga. Pa ja sam ovo istražio. Kako? Dođi vamo. To dođi vamo. Treba da se nagrade, samo ne moram jedan kao bil, molim te. 50 level smo. Jo, udaram bakljom. Jo, kao da se ne udaram. Gdje je Živkica? Jo, gdje ćeš tamo, seljak jedan? Dođi da ti pomoći. Joj, dođi mama. Nije te puno oštetio. Ali trko ovaj spawner. O, jeste. To mi reci, ovo je najvrednija stvar koju možemo dobiti. To. Ovdje je još neki spawner. Šta je ovdje? Nemoj da je briz, molim te. Opet ovaj. Dođi vamo. Bravo, seljak. Kako si glup. Malo mi je sad slabio ovaj luk. Tako, ne možeš mene toliko usporiti kao što mislim da možeš. Gdje je kuće? Živkice? Gdje si? A tu si, i uplašio sam se. Nemoj da ovo briz, molim te. Ako ne znate ko je briz, to je onaj kao plavi blaze. Opa, slime. Nismo se dugo vidjeli, slime. Znači ubijem i ove male, to ne znam da li da ih ubijam, ali ja ću ih ubijati u svaki slučaj. Ipak nas ovi mali ne napadaju, tako da ne znam da li baš razložiti, ovdje ćeš. Ne znam baš da li da ih ubijam, ali ja ću ih ubiti zato što možda ne... Gotovo. Sam dobio. Ništa. Ništa nisam dobio. Ne znam šta sam dobio. Ali mi smo sada oslobodili ove spawnere. Vidjet ćemo imali još neki pa ćemo onda da ih obnovimo ovim ominous potionom. Zbog ovoga. Ako ste se pitali kako ovo možemo da uključamo, morate da popijete tačno u ovoj tvrđavi ovaj ominous potion i svi ovi spawneri će da se ožive i postaće mnogo jači. Sad ćemo mi da se pripremimo za to. Armor mi je katastrofa, ali poneo sam sve. Sad ćemo da ga popijemo. To moram tu da stavim, da imam da lečim kuće kad god. Evo ga. Sada možemo da izlečimo kuće zato što ga je onaj baš nekako povredio. Dosta ga je povredio. I za 3, 2, 1, sad ću popijem. Ovo nije bila pametna. Gle, ova ima diamond. Gdje si našao diamond? Biće napeto ovo, biće napeto. Imaju diamond stvari na sebi. Odakle ti ta kapa? Au, koliko damage rade. Ali imaju neku snagu.
imaju nekakvu snagu, šta imaju na sebi pa su ovoliko jaki. Moje je, sad ću se tu. Dođi vamo. Vidjet ćemo da li mogu da izlečim, da li se nešto desilo Živkici kada ubijem ovog seljačkog skeletona. Pa ništa se nije desilo. Ok, vraćamo se. Uglavnom, ovo sve radimo da dobijemo plavi ključ da možemo da otvorimo ona vrata. Ako nam nije jasno što radimo sad ovo. I što je ovako napeta bitka. Krompir. To mi dao burger. Možda sutra. A to je dobro brisa. Ma je sad tu, a dođi vamo. Šargarepa. Što mi da ovake gluposti? Šargarepa. I također postoje i ključevi neki u ovoj bakarnoj kući gdje možete da otvarate ove kutije sa nagradama. O ne. Ja mislim da sam otvorio priza. Dođi vamo. Nastavit ćemo priču kad prebijemo ovog. Dođi vamo. I kako je teško biti jednog, kamoli 5000. Kako mene diraju. Daj Bože se ne otrovali. Ne mogu da gađam strelama. Zato što oni odbiju strelu u mene. Ne mogu im ništa. Živkica ga razvaljuje. Bravo! Ovo je dosadno. Bravo na smajku. Okej, ništa. Zovem Živkicu. Dođi. Jesi ti Živkica? Bravo! Oj, ovaj. Ko si ti da mene napada? Ne još. Ubit ću vas sve kako god vas ima. Ajde. Ne, ja sam pao među njega. Njega hoću ubiti. Kako bi ga ubio? Okej, zaglavio sam ga. On to glavi. A to je sve. Kako me tako odbacio još? Ne. Jarmor mi je način na kraju, ali dobro je što sam sve na ovo. Okej, malo ti je puku armor. Krompir. Pa moguće. A odakle su dolazili oni slajmovi? A imam ovo za nagrade. To mi reci to. A ne. Ovo možda je odlično. Yes. Neće da mi da ključ, pa to. Okej. Kapu ću uskoro morati da promenim i to podčitam. Okej. Ne. Okej. Sad na istom mjestu. Bukvalno sam džaba silazio, Okej. Vidjet ćemo kako možemo da izađemo odavde. Okej, izašli smo. Sad je problem. Koliko meni još traje ovaj ominos? Ćao. 10 minuta. Ili 9, kako god već. Ajde, probat ću da dođem
Do sad sam našao ovdje neke sponere i ovdje postoji šansa da dobijem ključ. Za blokove vidim da ih imam baš malo. Priživkicu kako dole stoji. Treba vas. A ovdje konji. Gađamo ih. Dobro, ovako mogu samo etiketom, ništa se neće desiti, neograničeno se. Gdje je ovaj? Okej, ali možda još dole. To, plavi ključ. Jel moralo? Ceo sam se polomio. I ruke i noge, čim sam izgubio naviku health. I ja sam i malo energije izgubio. Hvala puno. Sada mogu ja ono da odključam. I stoga svi igrači Minecrafta žele dobiti teško jezgro. Moram malo kopati da dobijem ove blokove. Okej. Dobro. Dobro, aktivirao sam ovo. Okej, ovdje moram da srušim ove sveće. Ovdje moram ovo da srušim. I ključ uzmem i čekaj pa se pojavi teško jezgro. Toga može se napravi trenutno najjače oružje u Minecraftu. Mates. Okej. Nikada ovo nisam izvukao. Mogu izvući opet predne stvari. Ima i enchant golden jabuka. Dobro. Što se ne pojavlja jezgro? Ako se pojavi, ne znam ga ja, ne znam. Morate biti jako brzi kada ovo radite. Okej. Još nije izašlo. Armor stream. Okej. Prevest ću na srpski pa ću vidjeti šta ovo znači. Dobili smo novi armor stream. Okej. I ova kuća može mnogo da se ojača kad popijete ovaj ominous potion. Zato što mobovi bez toga su mnogo slabi. Vidjeli ste na početku kako smo se borili, a sad kako smo se borili zato što smo ovo popili. I to je bilo to što se tiče ovog videa. Nadam se da vam se sviđalo. I uglavnom ova kuća služi da otvarate ova čuda i da nađete teško jezgro i napravite najjače moguće oružje u Minecraftu. A mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao!